Ko whakatārewa hia a te matatini ki te tau 2023. Ka tū tonu te whakataetae ki ngā ana wai, ka mutu ka tū tonu ko ngā kapa katoa i whai wāhi atu. I toru atu ngā mana whakahaere ki ngā pou hauora Māori me te aha nā ngā āhuatanga o te wā i whakaetia kia whakatārewa hia. E tino tautoko ana ngā tūmanako i tēnei whakatau. He kia au, ara etahi e ki ana me tuku mā tēnā tēnei whakahau. Engari kia au e kua kite i roto i ngā wiki, ko taha ake nei i roto tāmaki tonu nei. E tino mate ana te Māori i tēnei māwiwitanga. Ko te wero ārai huaketo, tētahi huarahi e orai te iwi, ka hoki anō ai ki te kōrero tō tātou kingi Māori, kingi tūheitia, amohia ke te ora o te iwi. Koe nei tētahi huarahi, e orai tō tātou iwi, kia werohia tātou, ngā tūmana ko tērā, ko ngā kaihaka katoa, ko werohia. Hei oranga, kaua mō mātou mō tēnā, engari mō mātou whānau a mātou tamariki. Koera te mea nui kia mātou, ko te oranga o tō mātou whānau, marae anō hoki, tō mātou kura kaupapa, e noho tahi nei mātou. E whai whakaro ana te matatini ki ngā whānau i whakarite wāhi noho tīkiti wakarererangi aha atu rānei mo te tūpono kā tū tonu te whakataetai hei te tau e tū mai nei. E whakaro nui ana ki ngā kapa anō hoki.